Da li ste nekada, dok ste šetali Novim Sadom, obratili pažnju na objekat iza mojih leđa? Iako je ovo poznati tržni centar, značaj ovog objekta je značajno veći. Ovo je jedan od najreprezentativnijih objekata moderne arhitekture Novog Sada. Ja sam Svetlana Brkić, arhitekta i vlasnica arhitektonskog biroa SB Project. Njeno prvobitno ime bilo je Stotex. Novosadska robna kuća Stotex delo je slovenačkog arhitekte Milana Mihelića. Projektovana je 1972. godine u modernističkom stilu sa jasnim arhitektonskim obeležjima ideologije tog doba. Nekada je bila najveća robna kuća u Novom Sadu i Vojvodini, a smatrala se jednom od najlepših trgovačkih kuća u nekodašnjoj Jugoslaviji. Otvorena je 1984. godine i od tada je više puta menjala ime. Ova robna kuća ima 4 etaže sa prodajnim prostorom preko 11.000 kvadratnih metara. Ubedljiv arhitektonski jezik i domišljato pozicioniranje objekta u prostor na raskrsnici govori o kvalitetu rešenja, pa je sa visokim nagradama i priznanjima stručne kritike u tadašnjoj jugoslovenskoj arhitekturi arhitekta Mihelić bio u samom vrhu. Zgrada je zvanično zaštićena kao spomenik kulture moderne arhitekture. U vreme kada je građena, za Novosađane je predstavljala svojevrsni centar sveta. Stotex je do današnjeg dana zadržao svoju prvobitnu funkciju. Danas je to tržni centar sa nazivom Bazar. Turistički vodič Željko Petrović će nam reći koje su to dobro poznata obeležja Novog Sada, koje su najinteresantnije turistima iz Srbije i inostranstva. Ukoliko dođete kao i mi danas u prelepi grad Novi Sad, definitivno će stajati ovde gde i mi, a ovo je Trg Slobode, glavni i najveći trg u ovom gradu. Trg Slobode krasi statua Svetozara Miletića, jednog od najznačajnijih boraca za srpsku Vojvodinu i za prava našeg naroda u tom delu Austro-Ugarske monarhije. Takođe, na ovom istom trgu nalazi se prelepa katolička crkva imena Marijinom, koja je i najviša u gradu sa 73 metra visine i prelepim dekoracijama, a preko puta iste nalazi se gradska kuća, najviša gradska institucija u prelepom gradu. Takođe, ukoliko budete tu, prošetajte ulicama Dunavskom, Zmajovinom i Laze Telečkog, a okrepite se naravno i uz malo veštačko jezero u Dunavskom parku. Prošetajte pored Dunava, svratite i do Ribarskog ostrva i uživajte u sjajnom i prelepom Novom Sadu. Hvala Željko. Svakako uživajte u prelepim prizorima ovog grada kada sledeći put budete dolazili. Mi se vidimo u narednom videu sa novim pričama iz Novog Sada.